Kwongina kuni ati biashara ya miraa na muguka ni imwe ya biashara iria cionekete kwithirikithire mabonene tauni-ini ya Garissa na inya ya madogo ntuku ikauma ngari ya miraa ni there kinya Nterei thaa 11 chirukiri na Ramiro barabatura Nterei bethera bakirigira kimera kwithira bakiwatira mwate yoyo ntuku kigicunji kia bithatu kia riboti ya mwanya Mumiro wa Garissa. Thaa-ini thaa 11 na ndagika 13 cherukiri ndarikia kuringirwo thimu na kumenyithwa ngari ya kubukura miraa nirikirie no kinya na bonta kwira ni ati nyuma ya kumenya Amiru barbaingi bethera bakirara Nterei cha madogo kinya uni utuku bweuro ni ndembire kwithira nkitha maira Nterei cha madogo na ikiatumine ndi lazimikite kukia pikipiki kenda kinya mbere ya ngari kwithira ikirika kiengwi. Wambere kumenyethwa ni ati aramira ya Amiru yethere kawanthi tio ya chumari yethere kawa endete kuraya nikatalia kamita kinyiti ukinyithano antu inako kanjwa aigwa kwina portion yele kwinera mira yetu ekuma Amiru eturawa kayo andithai na mbere aro kuona nonyo mire sumari eturawa ngwe ya kubokora irinene neo ni kurita mirangari ne no mielanthi aunthi kwena antu bangi barangwe yone kuthoma rietwa ria muntu uratumira miraa na kwela Antoana ona hii ni hapo rusha tu hapa umau kwena muntu ngwe yekinende ne kuikia miraa iraithirite kithoma wa rietwa na mwene kumenyeka na akethira aimwikairia ilasima tumiathurane either kethera kuri yo yetete ola ikayokua eta hola kuyo yetete bilibili ikayokua eta bilibili kuyo yetete vura ikayokua eta vura nere kwendekana Garissa ya tiro Garissa au Geoffrey Mukaria na utwira ukoni ngwe yekie yegyo kamati bomira areto buru beto Geoffrey Mukaria mbethero ankirita ngwe yemira arukire lasima thaa 11 na thaa 11 na nusu mbetho ndeke au kumireto rawa kwa kanju ndene Garissa County akanju baya batuturira mireto ya kuma Amiru na tutariria mira iraithaira yikinya Garissa itire ya wande ni Garissa ki indi ni thaire gika kwa Ntere mwanya cha county na witana mbere na utwira we na kumenya muntu urakwithira kiukaire miraa na no mwanka ethira kiandika rietwa na kiwango kia miraa iraikitie na itumi na utumenyethia so kira kwandika thai wenkario muritio ngwe omwe miraa irie Garissa kwina mirera njukairia customer bakwa irandi baenda na mandukene so mirera ilasima tuthatwina karani ba nunu kawe onto woni onko yokie meka yonka endria muntu fulani so mirera ndadeke ko yoki lazima ndemiandike ukuine ikenda menya ndaendria narua muntu fulani na fulani na fulani mira either nkara kwethio u no kwethio ntuko wa to kurikuo na akeyombite kintu ntuko inambi so lazima mpandike ukuine ndemwenderie na ndarekio mwenderia mathaya ya oro thaa 10 betire kiri borengi onke beta sembia cia mirera nke beta sembia cia mirera nikenda mbe ya nenkera karani mukuu no bare yangarire kuite nayo biashara ya miraa ni mwe biashara iranene ndi Amiru barabakara Nterei cha Garissa bomba kwithira bagithira kina mbere athaine ndi ni thaa 11 na ndagika 53 na tayari ngarire kwithirite kireta miraa ni rikitie kubokorwa na kira kirione ndi na kira kikwithira kigita na mbere ni akariba abo bongo ndi kwithira bakiuka kia miraa no mikianare batire bokuriaria ni ati ontuko yake kuma tariki 1 Januari mwanka tariki 31 mweri wa Disemba no mwanka ngari ya miraa ithire ya Nterei na kureta miraa na bonge bakuriaria ni ati miraa ine ndi tithire kiria wa Garissa ki indi kuyoeta nkurukia kilomita ya narimwe kuma Antonea nitwambite kambi ndene ya tauni ya Mandogo wetera muguka na yo yethira yekinya indi ngaukano na miraa kinyarukire kathaitiri muguka yethera yekinya mathaine ya thinyanya na bapata kumenya ni ati yotithera yekinya ndene ya tauni ya Garissa amwe nio kwithira kilomita nthiguru ya ithano ake kuma muchine yo Mandogo
mucheyo madogo nkurikani oringi yuendene ya kaunti ya Tana River. Na itumi niki kaunti muguka yukwithira yukulukaira no mwanka nende ugoti bwithire bukire awa nontu nende akwithira yukuluka kwa na ngari utonya ndeni ya kaunti ya Garissa na kure ugoti bunge bwa kaunti u nikyo itumi yuithira yuika wandi ama ndogo kuma u nwithira yuika moto na pikipiki kana kinya tuktuk na biashara weto yuendia kaunti ne ya Garissa. Nyuma ya batu kwamba kambi ngari ile muthemba ya Toyota Hilux nicho chombere kwithira nende kireta muguka arato minyiverwe inicho chithere kireta orimira yithere kinyetha kwa ni lori eka kinyitha tuitethira nyuma ya ngari kurwama na kwithira imberi bokatha baba mimbirite ni abiachara ba muguka aro muntu ayirite muri oyokie biachara ichile ya muguka na mira ichiandikite mana ya karibara bethirite bakiamba kambenteri aranendi nekaumo kamwate yontuko na nende tume miraene urumwe bwamiru nyonto bwithaira bukioneka kuntu mwanya na kenda kulikithia bu amiru barabethaira bakiria ndene ya kaunti nebethira bakia mwe na kubwithia ekundikyo na bu nende ne buturingienda kumenya bura nende bwithirite bwitethakia akariba na kinyoguni ne buriko bona bonga kumenya diaru kechunchi kebina keronururo mwanya mumiru wa Garissa.